Auschwitz, Dachau, Jasenovac, Gulag. Reči su koje uvek nedvosmisleno i brzo asociraju na smrt. Koncentracioni logori su svakako jedna od najmračnijih zaostavština 20. veka. Oni sumiraju besmislenost svih ljudskih nastojanja u tom razarajućem veku. Nikada politika u ljudskoj istoriji nije odnela toliko žrtava. Time je naravno bila pogođena i svetska književnost, koja je često nastajala iz tame ljudske patnje. Posebno zaokupljen tematikom logorskih stradanja bio je i naš vrsni pisac Danilo Kiš. U mnogim njegovim ostvarenjima pojavljuje se ovaj problem, a delo koje ga posebno tematizuje nosi naslov Grobnica za Borisa Davidovića. Ovaj roman se može okarakterisati kao uzbudljivi istorijski triler sa 7 različitih priča koje dokumentuju tragične sudbine ljudi uoči Drugog svjetskog rata. Ukratko, Grobnica za Borisa Davidovića oslikava sivilo totalitarne strave. Ovo je knjiga puna beskrupuloznih karijerista, izdajnika, špijuna, doušnika i spletkaroša, koji, kao lako zamenljivi zupčanici mehanizma vlasti, bivaju utopljeni u košmarni politički sistem čija je krajnja odrednica i simbol logor. Kiš je u ovom romanu briljantno pokazao kako se svaka ideološki totalitarna država pretvara u logor i postaje tvornica smrti. Niko nije bezbedan. Svako može da završi u logoru. Gotovo svim pričama vlada atmosfera straha i paranoje, što je i opravdano, jer glavni junaci svih 7 priča na kraju postaju žrtve. Žrtve ideologije, izdaje, špijunskih igara, političkih obmana i spletki. Roman je zbog toga vrlo filmičan i smatram da bi uverljiva filmska adaptacija mogla biti vrlo zanimljiva. Kiš ga je napisao u svom prepoznatljivom stilu poetične dokumentacije, poigravajući se, kao i obično, istorijskom fikcijom, odnosno miješanjem stvarnog i izmišljenog. U tom postupku vidljiv je uticaj čuvenog velikana Borgesa. Ali ovim romanom Kiš je napravio korak koji Borges nije. Ostavši u bajkovitosti svojih čudnovatih priča, Borges nije iskoračio u istinsku društvenu kritiku. Njegova čuvena zbirka priča, Sveopšta istorija beščašća, prema Kišu ostaje na nezadovoljavajućim razinama. Pored zvezda Južne Amerike Borgesa, po mom mišljenju, Kiš je u pogledu kritičke relevantnosti zasenio i književnu zvezdu Evrope, Jean-Paul Sartre. Za razliku od ovog pomodnog levičara koji je za vreme rata živeo u luksuznim hotelima, a nakon rata zatvorio oko na strahote sovjetskog komunizma, Kiš je pokazao književnu iskrenost i hrabrost, govoreći da i levičarske ideje seku ljudima glave. I sama inicijalna kapisla za pisanje knjige je dobro poznata. Kiš je bio izrevoltiran ideološkim fanatizmom i neznanjem svojih studenata, koji su odbijali da poveruju u postojanje logora u Sovjetskom savezu. S obzirom da je i ranije obrađivao teme logora i holokausta, čini se da je za Kiša bilo potpuno prirodno da se književno pozabavi i sovjetskim logorima, kao jednakim zlom. Doduše, navedene Kišove osobine i motivi mogu se dovesti u pitanje, a ja ne bih bio knjiški mojac da to ne učinim. Naime, iako se Danilo Kiš može pohvaliti za aktuelnost i intelektualnu smelost, također se može pokuditi za bezopasni konformizam i hvatanje glavnog toka. Sve ovo su pomislili kritičari koji su uz to Kiša optužili za plagiranje. Time je u književnoj javnosti podignuta velika prašina oko Grobnice za Borisa Davidovića. Napad na svoje delo Kiš je vrlo burno doživeo, te srazmjerno tome odreagovao oštrom polemičnom knjigom Čas anatomije, kojim je trebalo da objasni njegove književne postupke i pogled na književnost uopšte. No, najviše energije Kiš je potrošio predstavljajući sebe kao žrtvu hajke, a kritičare kao diletante koji ga napadaju zbog ideoloških razloga, a ne književnih i estetskih. Dobro, da vidimo najpre ko su ti diletanti, odnosno kritičari. Reč je o sljedećim ličnostima. Dragan Jeremić,
Branimir Šćepanović, Miodrag Bulatović. Ukratko, ovo su u to vreme bile značajne i potvrđene ličnosti u svojim oblastima i ne bi ih se smelo olako nazivati diletantima. No, Kiš je to ipak učinio i još mnogo više. Pomenute osobe Kiš je u knjizi obasipao brojnim porukama. Ipak, najgore od svega jeste to što Kiš nije izneo naročito valjane argumente. Umjesto toga, uglavnom je vređao i ismevao svoje kritičare. Iako je knjiga vrlo zanimljiva, u polemičkom smislu mi se nije dopala, jer umjesto činjenične argumentacije pokazuje Piščevo neumeće i lične slabosti, kao što su zajedljivost i sujeta. Možda i grešim, ali smatram da se Kiš pretjerano fokusirao na ličnosti svojih kritičara, a ne na njihovu kritiku. Pored kritičara, Kiš se naljutio i na samu javnost, koju je, čini se, držao za neuku i naivnu palanačku čaršiju. Gnevom poput hidre i u stilu ozloglašenog Radomira Konstantinovića, Kiš je u času anatomije progovorio protiv navodnog provincijalizma u Jugoslaviji, koji guši umetnike manje osjetljive na nacionalne književne potrebe. U svom nezadovoljstvu posebno se osvrnuo na nacionalizam, nazivajući ga banalnošću i kiču. Jasno je da su ti stavovi duboko subjektivni i ideološki. Oni su zapravo i tipični za političke prilike u Jugoslaviji tih godina. Dodaje mi još samo da mnogo nalikuju onome što danas možemo čuti od pripadnika takozvane druge Srbije, zbog čega je veliko pitanje da li bi Kiš, da je duže poživeo, bio deo iste. Vratimo se na pitanje koje nas najviše zanima. Da li je Danilo Kiš bio plagijator? Odgovor je da. I ne samo to, bitno je istaći i da je Kiš promašio godine određenih povijesnih događaja. Naravno, taj kiks nije naročito bitan za beletrističku knjigu, ali s obzirom da je riječ o istorijskoj fikciji, Kiš kao ozbiljan književnik nije sebi smeo dozvoliti takve propuste, a da ne govorimo o plagiranju. Smatram da je Kiš sa pravom optužen, jer je doslovno prepisao tuđe delove teksta. Šta god on misli o književnosti, nije trebalo da bukvalno od reči do reči prepiše pasuse tuđih knjiga, bez da navede čiji su. Meni zapravo nikada neće biti jasno zašto je Kiš to uradio. On kao pisac neosporno posjeduje spisateljski dar, kojem ne treba prisvajanje tuđih tvorevina da bi se artikulisao na pravi način. Odgovor na to pitanje može se naći u času anatomije. Kiš je tu predstavio svoj doživljaj književnog stvaranja, koji je malko čudan. No, da ga ne bih detaljnije problematizovao, jer me zapravo i ne zanima, držat ću se samo njegovih stavova o kopiranju tekstova iz drugih dela. Poslušajte i sami šta o tome kaže Kiš. Kada Dragan Jeremić misli da bi pisac morao da navede svoje izvore, to očigledno govori o tome da Jeremić ne zna o biću literature ništa. Pisci ne navode mogućne izvore, jer ti su izvori u tolikoj meri prerađeni i dekomponovani već samim svojim premeštanjem iz neliterarne ili paraliteralne sredine u srce literature, da oni više nemaju nikakvo značenje izraza, a kada ih navode, i to je najčešće samo svojstvena književna mistifikacija, jer u literaturi, u beletristici, nema izvora. Pisac je stoga jedini autentični izvor svih priča, svih romana, a svi ostali izvori, pravi i lažni, slivaju se u taj jedan jedini izvor, u to vrelo, u taj jedinstveni tok. I svi se izvori gube u njemu, kao u reci, gubeći istovremeno svoj izgled, svoj glas i svoje ime, svoju relevantnost, osim za istraživača. Iz navedenog citata možemo zaključiti da Kišovo shvatanje književnosti uopšte ne vidi mogućnost postojanja plagiranja. Njegove tvrdnje da u beletristici nema prepisivanja i krađe i da je potpuno legitimno prilikom stvaranja služiti se tuđim delovima nisu prihvatljive. Čak što više, smešne su. Kiš me mnogo razočarao ovom knjigom. Ne samo što se nije odbranio na pravi književni način, već je ispao i licemer. Ranije sam rekao kako je čitava njegova odbrana imala latentnu funkciju da od pisca stvori režimsku žrtvu. Pitam se kako je moguće da je Kiš žrtva politike, a da pritom u istom tom režimu objavljuje bez ikakvih problema svoje tekstove i knjige, koje se štampaju u velikim tiražima i dobijaju brojne nagrade. Mislim da je sljedeće posredi. 70-ih godina,
kada izlaze knjige Grobnica za Borisa Davidovića i Čas anatomije, liberalizacija jugoslovenskog društva je uveliko odmakla. Kiš je to uvideo, procenivši da su takve okolnosti idealne za izgradnju mita o figuri neshvaćenog pisca, disidenta. Takvom predstavom u javnosti tih godina kao afirmisan pisac, Kiš je lako povećao popularnost, koja mu je omogućila da se u potpunosti prepusti postmodernističkom talasu u Evropi, koji se valjao iza brega. Dakle, Kiš i njegovi epigoni u ovoj aferi izveli su veštu simulaciju, prokrenuši tok polemike u svoju korist. S obzirom da nije mogao valjano da se odbrani, Kiš se poslužio starim dobrim trikom. Politički oklevetao protivnike, ciljajući presudno na diskreditovanje ad homine. Čas anatomije sam pre svega doživeo kao režanje uvređenog pisca, koji se nije usmerio na književnu elaboraciju i teoretisanje, već na stvaranje atmosfere ugroženosti i jeftinim polemičkim trikovima, zbog kojih je u javnosti i izašao kao dobitnik. Kiš je potpuno trijumfovao, dok su njegovi oponenti zasenjeni i zaboravljeni. Ja do duše nisam sklon opšte prihvaćenom mišljenju da je Kiš časom anatomije odneo neupitnu i laku pobedu. Prije će biti da su pobedi doprinijeli neki drugi činioci, koji nisu u vezi sa knjigom. Jer potrebno je primetiti da su kritičari Danila Kiša vrlo brzo nakon afere počišćeni, što ukazuje na političku pozadinu cijele priče. Zbog toga valja postaviti pitanje, ko je zapravo prava žrtva? Kiš to svakako nije, jer je u tom trenutku bio pogodna književna zvezda za režim, koji ga je isticao krčeći mu put bez obzira na neosporno plagijatstvo. Šta se može naučiti iz ove priče? Da se razumemo, plagijati u književnosti nisu ništa novo. Čak šta više, mnogo su možda gori idejni nego ovi tehničke prirode, kojima je Kiš bio sklon. Na primjer, u srpskoj književnosti imamo takav slučaj sa Sterijom, koji je plagirao čitavo delo. Reč je o drami Kir Janja, koja je smela kopija dela Tvrdica, francuskog pisca Molijera. Pomenimo kao primjer i kultni roman 1984. američkog pisca Georgea Orwella, o čijoj se originalnosti također može diskutovati, budući da je ideju totalitarizma na sličan način obradio i sovjetski pisac Zamjatin u svom romanu Mi. Ali niko od tih imena nije osuđen, pa ni Kiš. I to je pravo pitanje. Književnost je, nažalost, poprište sukoba raznih vidova, od onih ličnih do ekonomskih i političkih. I Kiš je u tim igrama, koje sa književnošću nemaju mnogo, zauzeo položaj. I on je, kao i svaki živi stvor, imao ambicije. Budući da je bio proslavljeni pisac, verujem da je, baš kao i konformističke književne zvezde, Borges i Sartre, tražio svoje mesto pod suncem. Tempiranje njegove književne popularnosti, kao i njegov kosmopolitizam i prelaz na postmodernu struju, naginju na pomisao da ga je društvo pripremalo kao pretendenta na Nobelovu nagradu. No to su ipak samo nagađanja. Priča o Grobnici za Borisa Davidovića je također i priča o izgradnji književne karijere, koja je često i neumitno bio praćena društveno-političkim činiocima. Možda se književnost nikada neće iskobeljati iz tih raja.